ngasi ayuk phongbasi phongsingnagi maruoiba paw khara khangatcharaga myamda share tawjige amasum ihan hanboina manipur myam tahaidaba amasum hana thokidreba thawdo anauba mihat mipun gi oiba amasum nupi angang sithaba crime kya ama myam mathang mathang thulakli adugi manung sanboina hanba pawng katang myamda share tawjige laisang amagi mamangda miyoi ama makhong mukhut pullaga siraga leiramlei Mausaga manadaba angak pathagdo amada Imphal East District ki Irilmung Police Station konba kyamgai mamang lakai da leiba miyoi amagi sumang da latpa laisang amagi mamangda miyoi ama makhong mukut pullaga siraga leiramlei laikhidraba miyoi adugi maming athokpam nauton sei kunthraga manga kawi mak usekon lai muribadagi samungogi masanupani maki sagai gi masanu pathokpa sei taraga nipan gi makha oigedaba nupa masa amasu maka loinana laisang sari bi yum aduda lairakhibani haidi laikhidraba nauton maki loinabi masanupa ama amasum masanupi ama khondoklamli paosin hai kyamgai mamang laikai digi koijam babudon elais panganba sei nipuga manga apokpa laikhidraba nelam nina mahaki yum gi sumangda laisang saduna lainingbu oina lairakhibani makna laikhidraba nauton tha ahum laisang aduda lainingduna laigadabani haina paujal pirakpadagi mafamduda mahak lairakhibani marakta imungi miyoisu laklaga maku unai laikhidraba nautongi sagagi manawnu pathokpaduna mayumda nauton sire haiba pau pirakpadagi miyam khangnarakibani mahakna phongdorakpada laikhidraba nauton atopa laining sandoklamba miyoi amagi thawaina olakpani mahak hatlaba tungda pung kharagi manungda mahak hingalakani madu oiragadi atopa laining sandokpagi miyoi adugi thawai adu laireroi anauba mapok ama oina hinglagani haiduna mahakpu makhong mukhut pullaga phuraga khatkibani haidi lainingba aduna hingalakani haina thakiba matam adu helaba phawbudi hingalaktabadagi mahakki manawnu pathokpa aduna mayumda paw pirakpani haidi laisang adugi mamangna miyoi ama siraga leire haiba paw adu laikai miyamsu tanarakhi adubo mafamduda miyoi khara sangduna yengnaba thorang torubada janglakpa yaroi haina thingki miyam hawraktuna mafamduda laikhidraba miyoi adugi imung manungi miyoi singa loinana sanglubada nauton siraga leiramani khudakta miyamna mafam adudagi miyoi khara phamangamkhi tungda Irilmung Police ki team laktuna thi humbagi thabak satharaba tungda miyoi kharaga phaki hawji phawbada wathok asida mapung oina senariba koijam babudon elais pangan bayauna punna miyoi nipan police na fare haidi thawdok thokphamda Imphal East District ki SP Jogesandra Hobijam masamak lakhi amasung forensic science ki laboratory team amasu thungladuna kamdawna miyoi adu laikhidabano haiba thijinki tungna asi bahaksang adu Jenims ki mokta thamkhre amaramda khagi club kyamgaina thadorakpa sirol amana thawdo adu senaribasing logi oiba matik saba serak piu haina demand tarokli ngasi numidang wairam kyamgaida phamkiba miyamgi apunba mifam amana senaribasing laikadigi tanthoknaba warepsu lokre amasum laiktabigi imungi awabada su saruk yari haina sirol asina makha tarakli haina pauksies kuthangna makha tana phongdorakli manipura thokpani miyam yamna ngani oirabadu kumlaba paw amani masi miyamgi wakhalon su kari lebibigi habdu sungsoi soiduna comment amamta thambiramo atopa maru eba paw khra namo ambulance na thombada sirei ngasi nungtul pung mangarom tabada tidim lambigi kaprang village area ra Chuchampur district hospital gi ambulance amana thombada em holkhopau sei kuntragomde apokpa ngamkholun hawkip koba TM nomna phai village tigi nupa ama laikhidre hainasu pausiesina makhatana phongdorakli aduga atopa paw manamo nupi ani sana kilogram amaga konana fare Imphal lagi Kolkata paigadaba flight ki nupi passenger ani sana kilogram amaga konana fare haidi farabasing adudi Armaliga amasum Kasyama kawi Moregi Prem Nagar dagi ngaktani makhoi ani dagi lupa lak yangkhai rom gi oigadaba sana kilogram ama phangki hairi myam karigi maram gi damakta makhoi phari bano haibugi matangda myam marik sumna khangbiu Presna phangba pawn hai ngasi ayuk pung tara makhairom tabada Imphal dagi Kolkata da paigadaba flight tongadaba passenger sing CIAF na airport check in tawba amasum security check tawbada tabada makhoi ani singnaningai oiba mongda sana siduna lakhi makhoi ani gi mawong adu singnabadagi CISF ki kangbu aduna crime and intelligence wing gi staff ta pawpiduna makhoi ani buwang pongchathaki makhoi ani na shirakhiba saba loidriba necklace ama amasung khuji nipan adugi matangna chapchaba che changsung puthokpa ngamdabadagi makhoi bu makha tana wang pong sathanaba custom AIU da sinakre hanasu pauksisina makha tana phongdorakli
अतोप्पा मपालमगी ओइबा मरुओइबा पाव अमनमु इंडिया मनुंगदा टेरर अटैक चथनबा प्लान तौबद सियनबा अल कायदा ललहौबा अमसु NIA ना बेंगलदगी फारे हंदक तो होम मिनिस्टर की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की NIA ना वेस्ट बेंगल अमदी केरला दा पुंफम अमतदा रेड चथदुना इंडिया मनुंगदा टेरर अटैक चथनबा थोरंग तोरंबा पाकिस्तान बेस तौबा अल कायदा की ललहौबसिंग फगतखरबा मतुंग असिसु वेस्ट बेंगल अमुक हाना रेड चथबदा टेरर अटैक की प्लान तौबद सियनबा अल कायदा ललहौबा अमसु फारे हैन एजेंसी की पाउना फोंदुरकली पाकिस्तान लेबाका लौतुनरग इंडिया की मफम अमा नत्रगन अमदा बेस तौबा बाइटल इंस्टॉलेशन सिंग खुदों चाप फिबम येंगलगा बॉम लंगसिंदुना नत्रगना बॉम फोमजिलगा रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मतेंगना बॉम ब्लास्ट तौदुना इंडिया ngak सेलिबा सिक्योरिटी की मियोइसिंग हानबा सरौ तौबदा यावबा अल कायदा की एक्टिविस्ट अदुगी ममिंग शमीम अंसारी कवी हाइन NIA की सीनियर ऑफिसर अमना मसक ताखरे हाना फाकिबा अल कायदा की ललहौबा मपन्ना इन्वेस्टिगेशन तौबदा हाइदोरकपदगी ngasi ayu NIA की टीम न बेंगल की मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा जलांगी टाउन दा स्टेट फोर्स की मतेंग लौरगा रेड तौरगा फाबने हारी मिफा असिदगी होम मिनिस्ट्री की अखनबे एजेंसी असिगी ऑफिशियल सिंगना पाकिस्तान स्पॉन्सर तौबा अल कायदा ललहौलुप की टेरर अटैक सथबदा सिजनगदबा मॉड्यूल अमसुम एक्टिविस्ट अंसारी न ललहौबा मसल पाव फाउनबदा सिजनबा मोबाइल फोन अमसु फगतपा ngamne haina सीनियर ऑफिसर अदुना मीडिया दा फोगदमलकली मिफा मसामकना ममांगना फाखिबा टेररिस्ट कांगबुगा मोबाइल फोन की मतेंगना यामना तोयना पाव फाउनबगा लोइना बेंगल की खुदोंग चागदबा मफम अमदा टेरर अटैक सथनबा थौरांग यातपा लोइरि हाइना इंटरोगेंट तौबदा हाइदोरखरे हाइना एजेंसी की पाव अदुदा पल्ली ममांगना वेस्ट बेंगल दगी अल कायदा ललहौबा तरुक अमदी केरला दगी ललहौबा अहुम फाद्रिङैदा ललहौबसिंग असिना प्लान तौरंबा चेचांग अदु शमीम अंसारी मसामकना सेमसाबनी केरला प्लान असिगी मतंगना वा तनबा चलुरगा बेंगल लेबा माकी होम टाउन हलकपा कुइद्री हैबसु NIA की इंट्रोगेशन खंगबा ngamkhre हाइना एजेंसी की पाउना मखाताना फोंदोरकली अतोप्पा पाव मनमो आसाम COVID-19 कन्फर्म तौरबा डॉक्टर तरुक नेगेटिव ओइरबा मतुंग अमुक हन्ना टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरकपदगी नौना लायंखरे मालेम की ओइना US हांगकांग अमदि यूरोप ता नौना इन्फेक्शन की केस लाखरबा मतुंग इंडिया की ओइना आसाम दसु COVID-19 कन्फर्म तौदुना अतोप्पा कलिक डॉक्टर सिंगना फमसेनदुना लायंगलिबा डॉक्टर तरुक पॉजिटिव तगी नेगेटिव ओइदुना डिस्चार्ज तौखरबा मतुंग अमुक हन्ना पॉजिटिव ओइरकपदगी नौना लायंखरे हाइना एजेंसी की पाउना फोंदोरकली हंदक कर्नाटका की स्टेट कैपिटल सिटी बेंगलुरु कोविड पेशेंट लायंगलिबा डॉक्टर खरा री-इन्फेक्शन ओइरे हाइना हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट फंखिबदा ngairiङै मखाताना आसाम की तोंगान तोंगानबा मेडिकल कॉलेज सिंगदसु नेगेटिव ओइरबा डॉक्टर तरुक अमुक हाना मसा मसा की हक्सांगी फिबम खांगदोकनबा टेस्ट तौरुबदा पॉजिटिव ओइरे हाइना मिनिस्ट्री द रिपोर्ट तौरखरे हाइरि असुमना फ्रंटलाइन ओइना ड्यूटी तौरिबा डॉक्टर के प्रोफेसर कांगबु फावबा नौना लाइना पकलंबगी येंगलगे हेल्थ मिनिस्ट्री की मैकेदिगी स्टेट अमसुम यूनियन टेरिटोरी की एडमिनिस्ट्रेशन सिंगदा पॉजिटिव ओइरबा पेशेंट अमदी पेशेंट लायंगलिबा डॉक्टर नर्स अमसुम हेल्थ केयर वर्कर सिंग मपुंग मरि फाना लायंगनबा अनौबा एडवाइजरी पीखरे हैन एजेंसी की पाव अदुना पल्ली अमरोमदा री-इन्फेक्शन की केस असिगी मतंग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एजेंसी का हकथेंगना उनरुबदा मिनिस्ट्री की मैकेदिगी री-इन्फेक्शन केस लापगा मरी लैनना यामना सीरियस ओइबा मोंग थिगतपा होबगा लोइनना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की एक्सपर्ट पैनल अमगसु वातनरे हैन फोंदोरकली री-इन्फेक्शन हाइबसी इंडिया दा नतना मालेम के अतै मफम सिंगदा थोकपा केसनी इंडिया की ओइना मखाताना री-इन्फेक्शन थोक्तनबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा मिनिस्ट्री की खुथांगदा अकन पौताक पिखरे हैन मिनिस्टर बर्डन पौदमखी इंडिया की ओइना ngasi फावबदा केस लाख 51,000 यौसिनखिबगा लोइनना पेशेंट लिसिंग 93 हेना सिखरे अदुगा लाख 94 हेना फाबा ngamkhre अपुनबा केस मसिंग असि हौकिबा पुंग 23 असिगी मनुंगदा लाखिबा अनौबा केस 49,900 गा सत्रुक थारगा पाबा हिसाबने एक्टिव केस दा लाख 99 रोम लैरे हैना हर्षवर्धन मखा फोंदोखी अदुगा मैम पाउसी मतंग साइ लुसिनजरगे अदुगा अनौ पाउ हेक लापगा मैम नुंगथिनगिदा हापसनजरा कांदा मैम अपडेट संगे सोदना पिजरके शेयर के साइ लुसिनजरगे थैंक यू